Yemwe aba. Yemwe abantu. Yemwe aba. Ariko ahantu ko hahumurara. Rurahumura rwose rurari nta kabuza. Ariko uyu mugabo neza ingeso yo busambo iramwokamye pe. Barandahimbwa yishije urwagwa ngo arakinga neza ukaba utamushaka ngo umubone. Igihe nazengurukiye hano rwose mu rugo rwe ndayinywa ariko arabeshyera ubusa. Umuntu w'umugabo anywera neza ahantu hameze nko mu gihuru yarubatse urugo rungana rutya. Kanenge Karame yavuzwe ranze ribaye impamo. Bosco we Niko ufite saro ukagira igikari cyiza ukaba ufite igiti gifite amahombezi hariya wateye ahantu wahisemo gute? Ariko reka mbanze musuhuze. muraho munywanyo. Ariko se ubucuti bwararangiye usigaye unansuzugura n'ukansuhurisha imoso? Niko Kanenge nese agaho kawe k'indyo ntago kikagira. Nta gaheha nari ndimo ndatunganya hano kugira mbone ko muzimanira. Akira mubanze. Cha bugufi mubanze rwose. Cha bugufi tube tugasoma hano ahakagwa karyoshye gate mbese. Ahantu harimo akago cyangwa hano harimo ibindi bintu? Ahakagwa rwose kameze neza cyane. Ese Kanenge Yego munywanyo. ariko nkufitiye n'inkuru nziza di. Wamenye ko hari amarushanwa muri aka gace kacu benda gutoranya umuntu uzi kwenga kurusha abandi. Nzabagukana. Iyo niyo nkuru nziza nari nkuzaniye. Kuko nanyweye urwagwa rwinshi urabizi. Nta muntu nta handi asanga urwagwa nk'uru rwawe rwose. Asasha Bosco we ko mbona ugotomera nk'itorosho. Ekira unywa nk'itorosho mbega umugabo. Nzanira urwagwa. Nzanira akagwa. Bakuruka. Uyu mugabo ntabwo warumpaye ngo